stress aola which unde ongeni tuo makeluongo stress yatepe chitwech yatepe bichier ka moy kan peno unde ongeo gina kero stress yuara ta mindset na umba ka waja wochi bun ko wa bel do ko alo ko amen ka waja na bel do en kan ilogo bikoni pa konya anda titi kere don na be anda stress free jan temda bunya me mot kai na yolo me nyaro tan tarada na ka wa ni me berni ko ngo never stress gonna kill stress and a mindset Follow winyaba mindset and not kill the bully nabe stress nyo ola which yibi no ka kita bikini kuni tikere inyo itamani bikini merbet kere nyo gijim ma te mekere po te mekakare je gwa bola ba ka intamiti la mal c'è possibilità di mettere in la pen boteme la pen no po chobo mirni monane si poi a ken che niga bien che lo stress ikomi vedo mot che no te ire la bolle ma già che bulli che la già con la già che man bulu ini bulu mai maru dilu ini ngeo ni Arsenal te form ko nyoma ba ingeo bana ni Man City te form ba kanong Arsenal te chato ke Man City ga Man City kani wungwaje ker pa club ko nyoni ma pene dok me chwak ba no mane i wajani statistic me chuma yada come at least angi wungeo no kai ker percent petwa ker percent ka Arsenal ke Man City 50-50 kon ngene alan ge ti queen da yone pe bonyo gende brunge ke lok me goal ke assist respectively ti in petwa chara karnane pa chien pa Arsenal ti piar de cher pa Man City ti piar ma nyone piar de pa dro no now in di chara kana to in do Arsenal Arsenal bedong ko nyen bedong ba minyo bedong karba ko nyen waliet Gabriel ki dong twinyo kulo madenel wata wa bi cerba ti ko Man City ngwen kay pim ku neno ngwen ko gon Man City possibility de ningo now mo ko jaw cer bu wir dong ba indi mo bedo wa ciru jaw neno dong neno no dong ki wi be ki ni be no ni ni popular era fu di mere lore von down de di gat be adam mi ni adam ti automatic gina i wajo gina i tam no i mi instruction ire and don tam ker ge ke ni amam don no ma jara go Man City amam na uno gare ba ke Man City don after alan twinyo lion temo kenyo for them temo kenyo second up de brun unge be de brun pe ken more Arsenal data punga ke go and wona yang man now ke go wona yang man er yi wayo cer go Man City man yi tamani yi bi duma yi yom yi no pe yom pe bora now ke don kete ko no yi cer ma yi ngeo ne Man City ba mi lo ko da Man City ta do ba mana ata me to ni ka watote no draw no perach aro kera be Man City argon wa amwan nil kenya chika Man City biun go wa chiel nil ti yu mon ma baby no rem marom gopa ter ine kerne bu mar ma marom amwan che go wa chiel ga ya be na ko ba to te ba bino e resolving dok e ngo ngeni dok ba kan ni mo di ye
noni nio e bi noni o kilo wi era no los metie a parte che per ngaro chierne che ne da dini angwan goppa kai no ni da be ba ti inde ping kenyo subscribing tim ngawan mai ario yen bulu ni ngeo na nya restricted inni ki pe ke awu ba chele kan e no ino no ku ya dog ti men ni yen bi na dam di liel la mabe yino ki wi no ya dali le ke eni no mo be yile ka no mo si mi chomi ku eni wa dali la ba ro ja ba lu ten ni come di kere wi ni megi ba keni eto in be ngeo ni wulli be tikinyu wulli cheme gulli a chel now ber ne adi ma kurune ineno don kinga to kana juno kwa ke o gitika wile ko bueno ditim ini doka ngu bi ulwe nyaka to disappointing anu ngo keju do cha ko tamma don gopa ka inno e kerni amba nyaka na chera do kero yema ba ni no bulli bete ko no so ka nyaka yo bien bara kaga chawana anu ka do chawana mabe chaba ngar ka mo do megi ke ko kere ne na wubi wi bu ol le pe par gopa binen ngar ka ma nano kita wa ne ki come ma o chera o kadi ma possibility ne tie ya pe kadi ma we ko wi be la mal di ma time ngo da pe o lo wi ki stress no mere ma no anu como ne lo te ene aya mẹ đẹp lộc minh nhung i nhung đã con nhung kẹt thì gan i pale bol wiri nè nó kena đã con wiri để tìm mà bè đấy đã in bê pinge wa kẹt cái bạn đã con nghe được tìm con ngô in đi nô đi đã con nông bê tìm một cái gì em itu gang dong midi ge ya inda kon dong patati mo gena keto ko mo ni de kil be dong wiyo itika kilo stress ko min ke keni ini wek do chan do program ge ini do mere me ori ko aya un mon ngeyo ni cho palle na ka chwe do palle o lo be kin pen kuno chwe pe twa tingi la te yore do na ka nen lak ki gwi ya no cho wa ke yue wi gini an chao ka nan lo bo lo ma yi lo ma ke gang ke ne no o lo bi cho chera kin were to pulo ke nyo yu ayan chu pa di ma ne ke nyo boro bi mo ki cha mo kuno wa ta ne bok lo ke ngata nya no nya ma ko ko wi do ma mo bi a chu ba chen mo wa de bok ma lo ter ma ki cha yin ke dong ngaro mo ke lo ay de me to ngi mite at ke nyo uno dong yin de no ni ngo mo de me ke pinga ko nyoy mo no kwa ba chele ke ma be me table indong ay du no ko tin uno dong in ya ngo mo tin me pinga in kong dong pe de tem la chu ni ka dak pate ma ju ni fure ke yo ni ma in ngi ke ore ko no ti uno we inviting stress komu kengu kaman ba ana wa me ti doga duka ano stress ka in pe miro pe ket mindset la mal me der ma gikne ngatu ni mo wakti gang ti ka jae ne ni ko pe ko kere interview no na jera chama interview no lo ka do tumo aku pe do no ka do muro no mo now interview no bieno chepchiti mali ban inde ker mindset ni wenga di no ngi no chepchiti mali ban ping chana ko nyone ini kengi ni unyone gwa qualification goyo ini ngeo stress ma ibi du kere right dak tunyu rem ma pelara ke libe am lok me alsas no tuwe mo ma papato gape ke kenyo biene komi pingo in peker ni ate cher interview chara ji mo kanani ka oliel chi oliel pa poliel tanya de chingwa tika in cher poliel da de ni in be ka rem marom ke ma in cher no ni dong dai da chamo ni timir
mira ko ngi con cam ker mindset pu ket gejo ma tek tutwal ki wiwu como petwa timu jeme igoni wang miri wate la mal ci ko ngo petwa dok ti mateme ndo ne ka i wai gakke o ye ya inde ngeyo mada ko men gidi pe ngeyo gi mo wi ki in an tammi monne ene ka ngeyo er ko teme kere gen stress po yo kam man ba